Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu Marian zo thanpui tunlai ro sur na sa awanga chhiat na thlengmek chuan Aizawl district khosak phung ati khai lakmek Mizoram PWD ho tu tele Central YMA shwai tu ten an tho ho na thuthlung le Mizoram chunga inkalpo na kongdin hunba ka Aizawl khopui chung kongpui chhelo tukchung changte an soi ho Mizoram chunga thlai tharte shalnan Aizawl ko chwa hmunlia agriculture produce wholesale market sak ani don tunlai ro sur na sa awanga chhiat na thleng chuan Aizawl district khosak phung ati khai lakmeka veng chung le kongpui dunga leimin shang then vai na tlang nimin khan tho ani Hunter Government Middle School bulchu nasataka achet bel awangin he kong hi lir theizo atan ahim to lova chiatna na sa jok thleng thei laka mipui le lir thei khaltu te an him tlan nan Hunter Government Middle School bul kong chu khar ri ani District Disaster Management Authority DDMA Aizawl Chairman Pusila Shatpuya Deputy Commissioner Chuan Vaiva Konzong Hnuaia Chen in pakhat pusang than moyak building chu arang thei ang bera chat turin nimin khan thupek achwa hei hi abul hnaya chengte keakal mipui le lir theya ve wakte himna na ro man ani kumsang ni le somni pani achang khan Vaiva Konzong Hnuai le tlanyam hi alo lang chana ADDMA SP Aizawl SP Traffic Aizawl PWD PHED PNE SIPMU GNM le akai hnoi NGO ten chum enge moza anlo endik ho to china leitlan hiamin harsana athlente tizia omtur le Vaiva Konzong Hnuai road le NH06 te changtlung zoka cheibol chungchang ngai to ani chin boka zirchian na achanga alandan chuan building hi a in her mai ba ka a ona heiwang hian abang chhuat le retaining wall hun tam taka akhia chen na atan a him lo pha ta ani hengba ka hian PWD Quality Control Research and Development Division chuan building a him le him lo azir chiang boka Senior EE PWD Quality Control Research and Development Division in zirchian na a report dan chuan concrete chakzong hi M10 to M19 in Karania bang atana le ro chanman beam le koloma te khitam taka oma hengba ka hian kongchung lama ground floor level chu road level achanga te in fit ni in atlaniam ani building hi Vaiva Konzong Hnuai kong lama samriat pariat degree valley na ona hemi ani awang hian DDMA Aizawl chuan pusang than moya building Vaiva Kon Aizawl chu rotla zela wanga leitla hniamin adin hun ti chhia a mishing nun na le avela in le lawa harsan sa zok athlen thei awangin chha chul atita ani Mizoram PWD ho tu tele Central YMA shwai tu te zirtop ni khan in komin tho ho na thutlung an zia to chungchang an sei ho PWD Engineer in Chief Conference Hall Income ho na hian Mizoram chunga in kalpo na kongdin hunba ka Aizawl khopui chung kongpui chhelu tukte soi ani Mizoram hun shanga PWD enkol kongpui lai mek chungchang te po soi ho ani a chungzinga chuan champhai le zo khothar in kar kong lai mek te mamit le bairabi in kar sai khothlir achanga zamwang in kar te ba ka Aizawl khopui chung kong chhelu tuk chungchang te soilan ani a Central YMA shwai tu te chuan kong lai tu na thok chak lo ten chakzo ka na an tho theina tura pui an ngai na PWD chu pui anin huam thu an soya nakuma YMA in khom pui lian thlen na tur sakordai pan na kong siam tha chungchang tele Mizoram hun shanga PMGSY kong lai mek chungchang te soi ho ani bok PWD ho tu te chuan Aizawl khopui chung kong chhia le khwarna sal tuk chu ra tu yatlak reng awanga tho thei ani lo thu le khochat ve le a thok thei tura anin pe thu an soya CYMA shwai tu te chuan kong sira tuiluan kor khu phui ani awanga kong puya tui hok luang na sa in kong ati chhia thei thu an soya akhu na hi hona tui hok luan lu theya siam an du thu an soibok Central YMA le PWD hian kumsak ni somparya jun thla khan Mizoram in kong pui cha anei theina tura tho ho na thuthlung MOU an ziaka tuna MOU hi nakum julaya atopang income ho na hi PWD Engineer in Chief Pulalrin ki manhamte na kai shwaya PWD Chief Engineer ho le Central YMA President Pulal Matswana le OB dangte antel ani Agriculture Minister PPC Valarwada le Environment Forest and Climate Change Minister Pulal Thansang aten si Phir Venglun Phunchong Falcon le Mel Thuma Agriculture Produce Wholesale Market sakthei na mun tur ni min khan an en ho Pulal Thansang chuan Aizawl dai vel mai ni lo zo kholama
kut na thoka e zong tam takten thlai thar shal chungchanga harsanna antok na sa chin hle atia Mizoram chunga thlai thar te po wholesale market nei ani chuan a shal na konga masona omphange abe seiti asoya agriculture minister pupi si walra te po in wholesale market chu sakthei ani chuan thlai thar von chat na tur cold storage le kut na thok tu te ha chol na te baka market building chunga ATM bute da tum ani thu asoya heng hian kut na thok tu te tan mal som na thar athlen theip nge abe seiti asoi ve bok agriculture produce wholesale market hi RKVY scheme changa saktur ni in Mizoram chunga thlai thar te shalnan Aizawl ko chwa hmun li ya sak ani dona Aizawl north le south te chu malak na masa a man ani don ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl achanga puan ani Aizawl District AIDS Prevention and Control Committee DAPCU in Tarlan Danin Aizawl District a HIV AIDS ve mu chwa thar atlanyam shet sheta kumsang hi som parya ta changa sang hi som ni pali chung khan chinchya na shang achangin HIV ve mu chwa thar hi atlanyam sheta kumsang ni som parya ta changa sang hi som pakwa khan HIV ve mu chwa hi mi sang hi za somli pakhat anni lain kumsang ni som ni pathuma changa sang hi som ni pali ya chuan mi sang kha zathum som sari pathum chinchya anni Aizawl District AIDS Prevention and Control Committee hi nimin khan Aizawl DC Conference Hall a IAC campaign on India fight against HIV AIDS and STIs kalpui dan tur rally nan chukhoma HIV shik da resel tur ven na konga malang na be pui thak dan tur an soi ho ani IAC campaign on India fight against HIV AIDS and STIs hi tun thla chung kalpui tur ani a HIV AIDS lave lote himzel na zirtir na cha pek le ave to ten shisel na cha an nei theinan le midang an kai chon lo nan in engol na cha pek chu atumber ani ti chut kho ma hian tarlan ani Sarkar Laipuya Ministry of Housing and Urban Affairs in Swachh Bharat Mission Urban 2.0 kaltlanga kalpui safai apnao bimari bagao SABB chu Mizoram hun shanga thani chung kalpui ani Nimin Zing Khan Aizawl zotlang veng chuan khotlang tifain natlang an thoka natlang a hian veng chung mi thahnem tak an thok chuak ani SABB hi Stop Diarrhea campaign ne na kai kopni in furlaya finale natna shang dona konga malak na te mipuite shisel na le faina kong zirtir te le department shang tho howa helam konga malak te chu an campaign hnuaya hian atela ramchung hun shanga hemipwal hian hun man ani to ani Special Assistance to States for Capital Investment SASCI sum cheng vai bel che som pathum le noi som pakhat sengin mailbook le zo khothar inkar vom kolwi box calvert leichim le a leiche awanga kongpui kaltlang theilawa omchu siam thatmek ani Champhai South Bialto MLA Lieutenant Colonel Clement Lalming thanga chuan helai mun hin min Zing Khan tlo in thoktu te chu a thathei angbera na thoktur le lir theiten an zo thwai theinan theitop chwa turina cha na thokal me khi za a somriat tho zo toni in na thoktu te chuan an soi Champhai South Bialto MLA hian zo khothar le Myanmar in rina chiao lui kamvel potlo in customs duty te akoma bungrwa zongzong laklu khap ani hnuwa mipuin harsana an to te sha in sarkari na khap bak hi ni tin mimal ezon na le chakai zol pui laklu te ahmuna bungra phura lalu tu in hlo fa te chu sha thiam na ne na lo en to in customs duty te chu angena Mizoram sarkar in Indo Myanmar border trade angai poimo thule ti changlut na ma alak zel thu te sain zo khotara border trade kaltlanga in sum don ton na mun khar mek ani chungchanga helai mun be chana ni tina ezong ten harsana an to lo nan ngai to na sen achul ani atiboka Puan to angin Myanmar achanga Mizoram in cha khai le ni tin mamo alak lu na kong poimo ber tadim kaltlanga taha na changa zo khothar panna run le chu kumin ju niryat khan bom chiat ania voin thlengin siam that ala nilawa sumdon na bungrwa le ni tin mamo te chu kong hlazok falam paltlang tu kong pui lama kalpui angai awangin zo khothar le
khomoya bungro lut atlemin alut chunte po aman atota ani bungro hlan kai le la khlak na thok to chung kha zasari velten thotur an nei mu mal lo awangin mitam takin harsatna an to ka thingpui dor le dor te naw nei tu te ba ka mi pui mi mir nun phung po sumdo na bungro kal tlem hian na satakin ang hong mek ani Chanchinthar chhiarti topnan Chanchinthlang pui tunlai ra surna sa awanga chhat na thleng chuan Aizawl district khosak phung ati khai lak mek Mizoram PWD ho tu te le Central YMA shrai tu ten an tho ho na thutlung le Mizoram chung in kalpo na kong din hun ba ka Aizawl khopui chung kong pui chhelo tok chung changte an soi ho Mizoram chung thlai thar te shalnan Aizawl ko chwa hun lia agriculture produce wholesale market sak ani don chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei